ملي تماشاوان جايدي بروباغندا هالبجارنا هالبطة تصعيدك إعلامي هي يا سياسي هي دروشم هنا بانكارتنا هري يدي بخو خوشكه لي أواكو جه سرنجة هندك دروشم هنا هندك داخوانية هندك ليدون هنا ده ديروكا بين هالبجارنا دربازوي لهرما كردستان ناندتني حتى دبا سراستي جهاني يجيك أبجورا خطابة أبجورا دركتنا نهاد بناديتنا يبقى بروسيك الديمقراطية جلو بيوسته وصمروف دتاخه دكتور ابراهيم شرفاني سروكي ليستا بارتيا ديمقراطية كردستان لباريزگاه دوكت gelme دكتور دماتا باش به البته تزاني جيك برانيا اليندن دروش من وصا افيتنا دي حرفين دي ويرانكن دي باقينين ماي كاتابن دنگي خبلند كن نوت دنگي وان تيكشن هموجي بيگمان ما بس تمام بارتيا گلو يابسان هي او اوت بيجن بين نديب دز ببينن دەستپێکی زۆر سوپاس بڕاستی دۆشادا دەبێژە ناتوانن نەشین ئەرێ و نکارن نەوسا هەمێژی بێژین بەڵێ دکتۆر طبعا ئەم ڕۆژنامەوانین کارێ مەیە متابعێ بکەن ئالیە سیاسی بەرپرسێنان هەمی بگشتی چت بێژن گەل و چا بەحسا پرۆسێسێت کەن بەرنامەیان چنە واللهی وباللهی دکتۆر اوسك روجنا مبانك هند بربسين سياسيين سرو كان حزبان هنا برنجي كي طاغفن برنجي كي هوطافدن برنجي كي دركبنا بيشا خلكي دورش اتكيتي دورش برانسيبين سياسيين ديمقراطيه هسكاريا روشما رايا گشتيا گلما وقنا غناك ودبرتي دا دربازبه مروف شرم كان جهدار يا خطابتام كد يعني ابجورا خطابات في سردمي دا قالوا ما ولاتي ما برف كيفيه کاک هکار زور سپاس یعنی براستی بسیاره که گلکا گرینگ جنابه و آزراند پارتی ديمقراطي كردستان هست برپرساتیا خود کتن میجوی دا هست برپرساتی کریه و افروجی هست برپرساتیت کتن و دی سنکت آینده جدا تنها پارت کو پشیتن برپرساتیا آینده کردستان هلگریتن پارتی ديمقراطي کردستانه پارتی ديمقراطي کردستان میجوی سردمه و آینده کردستانه پارتی ديمقراطي کردستان میجویه چونکو پارتی ديمقراطي کردستان دمکی ده هاته دامزراندن کو دارشتنا نقش سیاسی دبرا روشهلاتانا براستو دولت عراق ده ما في الروايد ملت کرد هادنا ضبط کرن به امیدیه که مازن الدبگل کردستان پیدا بو لیب دامزراندنا پارتی ديمقراطي کردستان اف امیده زیندی کره و وکو قطاب خانه که کردایتی و کردستانه اراده گل کردستان زیندی کرده و جبلی روی هزری و فکری و پیدا کردن اگرزیت نافرزید ملت کرده پارتی ديمقراطي کردستان شیا دو مازنترین شورش نتوایتی سر آست کردستان پرپا بکتن و شورش ایلولا مازن برایبراتی باب روحی نتوا ملت کرد بارزانی نمر و شورش گلانا پیشکفتن خواست بسرکرداتی و ریبراتیا پیشمرگه و سروک کردستانه اف هر دو شورشه بونه بری بنیات سرهلدانه و سرهلدان بو بری بنیات دامزراندنا هرما کردستانش بر هنده بجین پارتی ديمقراطي کردستان میجویه دیسانه که چت خباتا و شرعیتا شورشگیری بیتن چپ خباتا مدنی بیتن و حکمرانی و دولت داریه که سردمیانه و مدنی بیتن پارتی ديمقراطي کردستان الدسپیکا دا مزراندنه و حتی ابرو که اشیای هریمکا مدرن هریمکا آوا و خودان مافن دستوری و چسپاندن مافد روایت گل کردستان دستور همیشه عراق دا ابدا مزرینیتن و تا پارتی ديمقراطي کردستان شیا پیگه که سیاسی دستوری بو گل کردستان هرما کردستان سر آست عراق و هرماتی بلکل سر آست نیف دولتی جی پیدا کتبه البربه چنده پارتی میجویه پارتی سردمه و پارتی آینده گل کردستانیه وی منطلقی پارتی وکو هسکرین مسئولیت وی سردمی بو آینده کردستانه هندک منطلقات فلسفیت کو پارتی سرهاتی دامزراندن برنامه خو یه پروپاگندا هلبجارتنا و بانگشا هلبجارتنا بشیوه که سردمیانه بشیوه که ديمقراطي دیرش او پروپاگندت خلقه که دیولایان دیت سیاسیت کنه با پارتی ديمقراطي کردستان
السر سه بنمای فلسفی یا هات یا دامزراندن خداناسی و خداپرستی نشتیمان پروری پیگوژیان و مروف دوستی الوی منطلقی بو هنده که اوان پرنسیپا دورهلا سیاسیه هریما کردستان رنگ بدن و پارتی دموکراتی کردستان بشیتن هریما کردستانه گشپیدان تدا پیدا کتن و هریما کردستانه بکته بری بنیات دولت بون و سرخوبون کردستانه بانگشا خو بچار درشمت سرکی دست بکریه آرامی آبادانی خوراگیری پیگویی بله دکتور البته امی بحثی روشانو که بکن بله اوا کو جه سرنج افهم درش من بله. ضد دجوار لهم بر پارتی تنکرین پارتی یا بدنگ ایدی کارو بارد خود کد باوی که نرمونیان بگمان وکتا گوتی پروپاگاندین هل بجاردین خبر ریود بد کواتا کاروان دچی نو سایه کاروان دچی دیدی آدیجی تو زانی ام دبر بعدینا چه بیجینه یعنی هو سایه کاران پریکا خود چید بله بله اكيد بارتي ديمقراطي كردستان برنامج خو كما اماجه بيكري الجوري بنمايه خويت فلسفي ودي سانك الجوري هندك ستاندرد نيف دولتي يجهاني برنامج خدانا يا چونكي بارتي هست برپرساتيا بي سردميت كت يا هريما كردستان و بارتي كارت كتب بو هند الجوري اوان ستاندردا بارتي هول داتن بيجه سياسي و دستوري هريما كردستان برف پیگه دولت بونه و بتن و آست پارتی دموکراتی کردستان آست که هند برزه اف پارتو لاین دیت سیاسی نک تنها نشین بگه نوی آستی بلکو یت کفتی ندست خو درشمو اب خوش نزانت چد بیجن وکی جناب تاج آماجه پیکری کاروان دی برکا خوشتون ام نا این وان آستا اوت او بحث کن بس الویری اس حس کما اجازه بیتن جناب تا ریک بدت من کرم که دکتور اوت بیجن دی اوید بیشن ده پارتی روخینین ده دیماهی که پارتی اینین ات کابینه چوی دا اگر ریگ بو هبیتن هاد بندست خل مل زیروانت سروک حکومت هریما کردستان دا بیتن بیشته بیجه منیش لیرمه انشاءالله ات اوان کابینه دا هاتی دا او ریگ جی بو وانا بیتن او نشن هن نزیک بندست خل المر زیروان سروک حکومت هریما کردستان بدن بیجه منیش لیرمه جبر وی چنده ام دل سر ری و ربازا خو بردوام بین پیروکرنا سیاست خو کن و به هیچ رنگی که ام خونای نوان آستا اوید او بحث لید کن ام خونای نوان آستا کو او داخوازیت اوید کن داخوازی جناب سروک حکمت هریما کردستانت کن بجنه ورن دا پیک برینین دی بیت سر الاوی بانگشیب کن دیبیت وقتی تتکرین نابینا دو آستید گلگ نزیک دا تتکرین آستید گلگ نزم تو نشی مقارنیت گل دا بکی براوردیت گل دا بکی دیبیت الگلوان کسانای تکرین بله دکتور امی هنه که بحث دفره جیب کن البته تو سروی که لیستا پارتیا دموکراتا کردستانی لدفره بهدینان دفره بهدینان شخو دفره که گرینگه جالی جیو استراتیجی و جیو اکونومیک و جالی کرداتی و جالی پارتاتی و کواتا گلو بو وی دفره و چل بره گاک هکار براستی برنامه پارتی دموکراتی کردستان و کیم آماجه پیکری برنامه دولت داریه برنامه حکمرانی کار راستقینه برنامه گشپیدان و پیشوبرنا هریما کردستانه و اوه همیده بیت بر بنیات و چنده کو پیگه سیاسی و دستوری هریما کردستان خرب بیتن و براستی بانگشه هل بجارتنا افروکل دورا بازنه دهو که بانگشکا زورا خورته و پیشوازه که یک جار زورا مزن لیستا صادونوت یا پارتی دموکراتی کردستان تتکرن و بتایبتی دهی سردانا جناب جگری سروک پارتی اما پارتی دموکراتی کردستان که مسرور بارزانی بود دهو که براستی حماست که یک جار زورا مزن گرماتیه که یک جار زورا مزن یا خصیه ناف همی تخوچین و جماور پارزگاه دهوکه و اداره سربخوی زاخو براستی پیشوازه که یک جار زورا مزن لیست صد و نوت تیتا کرن چونکه خلک کردستان و خلک دهوکه همید زانیتن تنها لیست یا بشید خدمتا اوی خلکی بکتن باجر دهوکه بکت لیست صد و نوتا یا پارتی دموکراتی کردستان اوی لیست اتماوی بوریدا پنگابت یک جار زورد مزن هاوتین اتوار پیشی خستنا جیرخانه آبوری هریما کردستان اتوار
برفرهکردن و همه جورکردن داهات هریما کوردستان و بتایبەتی پارێزگەها دووکێ و دیسانەکێ کابینا چووی یا حکوومەتە هەرێما کوردستانê و ئیشەڵڵا ئەف کابینا داهاتیجی دێ درێژی پێدانا هەمان سیاست بیتن ku çendîn binamayet felsefî binamayet hukmranî yet rast û durist yet ragehandîn û kar li ser kiriye êkî ji girîngtirîn ewan binamayê çaksaziyê ye du binamayê geşepêdana hevso ev rûkê em sehkeyne bajêr û bajêrkê parêzgeha duhokê werareka ekcar zora baş ya xwe vedîtî و پنگاوت ekcar zor baş yet hatine havetin etwarê pêşkêşkirina xizmetgozariya projeyê stratejî da و baştirîn nimûne bû vê çendê eger em sehkenê evroke duhoka evroke û duhoka berî çendîn sala zor cêwaziyeka mezina têda hey zaxoya evro zaxoya berî çend sala cêwaziyeka ekcar zora mezina têda hey و dîsanekê deverê dî jî çi qeza akirê bîtin berdaraş bîtin şêxan bîtin amêdiyê bîtin xizmetê ekcar zoret mezin ev daha proje bayê renge 100 milyar dolar dînara projeyê hatine pêşkêşkirin bo evan de bera şêweyekî belê doktor helbete dohokê di gelek aliyan da taybetmendiya xwe heye belê evê tê te dohokê cade dohokê dibînît cusayî de rêabarzan dibînît devera pêşasaziya kaşê dibînît ev tiştek berçavin lê em ji bîr nekin deverên sinûriyên dohokê mesela dema şerrekê sepan dîl ser deverê rewşeke emniya xerab heye bi sedan gund vala bûne daha hêdî hêdî devera amêdiya û gund rêt ji bo geriye balan de bû serî tête birin gelo bo rewşa emnî bo avedankirina van gundan ve geriyana xelkê welbere çi bikin bo vê çendê pêngavê ekcar zoret mezinet hatine havetin و proje jî hatine danan li bere tonêla metînî bête lêdan ev tonêle bête lêdan dê devera sinûrî bo rexê Tirkiye ve gelekî hêz kevîtin hatino çûna wê we renge ji rûyê asayişê û berqerarkirina aramiyê li wê deverê jî dîsanekê wekî dibêjin dê bîte egerê wê çendê ku xelkê wan debera û xelkê wan gunda dîsanekê bi zivrîte ser warê xwe ew dever bêne abadan kirin gel vê çendê du sê deverê dî jî yê heng geşepêdaniya têda hatiye kirin projeyê gelek baş bû yê hatine pêşkêş kirin lê melbere li gorey evî prinsîpê geşepêdana hevso ya ku hemî dever pêk ve pêş kevin pêdiviye projeyê baştir xizmetê baştir bo wan devera bêne pêşkêş kirin çuko wekî me gotî ev projeyê hatine pêşkêş kirin cihê fexr û şanaziyê ye we xelkê Kurdistanê û xelkê parêzgeha duhokê şanazî ve behsê va projat ketin lê dîsanekê hêşta vêtin em xizmetê bikin çuko eva hatiye kirin erkê me ye و ام خدمتکارت خلکی خوینه و بس دیسانکه جهت محامنینه مدبیتن ام باشتر خدمتا خلکی خوب کن تایبتی القضا بردرش و شیخان و سیمیلی اف هر سه قضایا پیدویه باشتر خدمتا وابطه کرن بو هند اف قضایا جی وکو قضا یعنی جی بجی وکو اداره سر بخویا زاخو گشپیدان و ورارکا باشتر تدا پیدا کرد. ولی دکتور البته تو شیورمن جی جواتا وزیرین هرما کردستان کابینانه di serdemê kabîneya hikûmeta Herêma Kurdistanê da dihokê di gelek aliyan de bêguman pêşketiye heta serinç ser hebûye gelek kerneval çi dwarê roşnbîrî dabin siyasî dabin asayişê dabin zanistî dabin mecrifî dabin li dihokê bêguman hebûne ser astê herêmî cîhanî kesatkên bi mandor hatine dihokê bedewiya dihokê rewşa dihokê dîtine kewata ev karwana gel û serdemê bê jî de dê berdewam bît از باورم اباد سردم کابینا بوری ده هاتیه کرن پنگاوت استراتژی بون جرخانه کا اکجار زورا مزن یعنی گرینگی په هات دان جرخانه کا گله کا باش هاتیه دانان لی برهم اوی جرخانه از باورم ات اوی کابینا ده هاتی ده باشتر دیار کتبه و ابد بیت رخوشگر کو کابینا ده هاتی ان شاء الله ده هر سروکاتیا رزدار مسرور بارزانی بیتونو سرکرداتیا پارتی دموکراتیک کردستان اف کابینا دیتا پکینان اف کابینه دی دریجی پیدانا کابینه چویی بیتن و از باورم که ما گویی اف کار هاتیه کرند کابینه چویی دا جرخانه کا باش یا هاتیه دانان و اف کابینه دا هاتی دیشتن و کو دریجی پیدانا اف کابینه خدمت باشتر و انجامت باشتر دی دیار کن و دی شکل که آوای که زور باشتر خدمت خلکی پارێزگەha duhokê dête kirin. Kevata hîn narawestin. Kes neşêt we rawestinî weke tê gotin. دکتۆر
خباتا ما مدنی پیشکشکردنا خزمەتگوزاریە حکومڕانیەکە بێژین یا ڕەشید دێ بەردەوام بیتن و دێ خزمەتێکین و کەس ناتوانیتن کەس نەشێتن خباتا پارتی دیموکراتی کوردستان پروژێت خزمەتگوزاریەت پارتی دیموکراتی کوردستان ڕاوستێنیتن سۆزادای خزمەتا gelê xwe bikeyn û dêlser wê sosê berdewam bîn. Spas Birêz Dr. İbrahim Şerafanî Serokê Lîsta Partî Balbijartinên Xulaşa Şemiya Parlemanê Kurdistanê li parêzgeha Dûkê û Dûkê gelme bûn. Gelê spas Dr.